Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Barışı maqtavdan lağlar Allah-u Teala'ga netişli. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge, onun sahabelerine, tabi'inlerge, hem onların yolunda devam etişlerge Allah-u Teala'nın rahmetleri bulsaydı. Bugün sözümüz uyalı hakkında bulacak. Ebu Mas'ud Uqba ibn Amr el-Ansari el-Bedri radıyallahu anhu'dan rivayet etilgen, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: İnne mimma adraken nasu min kelamin nubuvetil ula İza lem testahi fasna ma şi'te. Şunlıkta birinci peygamberlikten kişilerge tübendeki sözler kilip ilişken. Eğer de uyalmasan, telese nerse işle. Görürüz ki, bu hadiste şunday olu nerse turunda aytilgan, uyalı hakkında. İmanlı kişi uyalı sebeple ol nindidir naşar, bozuk amellerden baş tarta. Hem şunun içinde uyalı ol kurkem ahlak sıfatlarından sunala. İkinci bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: El-haya'u şu'betu minel imani. Uyalşanlık iman tarmaklarının birisi. Yani eğer de kişi şundan da uyalabileyken, uyalı sebeple nindidir Allah Teala tıygan amellerden baş tartayken, şuluk vakitte Allah Teala kuşkan amellerini işleyken, demek bu kişinin imanı kamil digenini anlata. Hem elbette indi eğer de kişinin uyalı digen nersesi değişli derecede bulmasa, bu kişinin imanı zayıf, imanı değişli derecede tügül digenini anlata. Onları yine ikinci bir rivayette Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem etken: El-haya'u la ya'ti illa bi hayr. Uyat, yaxşılıktan başka bir nerse de alıp gelmi. Şundan da imanlı kişi, Müslüman kişi uyala, hem bu şuşa uyalığı onun baratik yaxşıgan alıp gele. Ol baratik izgiliklerge neşli. Şimdi elbette uyalı degende biz en birinci indi kişilerden tartınığını güzelini tutabız. Sana uyat tügülme deyip eytemiz bitinde. Demek kişiler aldığında sana uyat tügülme. Sen alardan tartınmısın mı degen mağanada bula bizden sözlerimiz. Elbette en birinci şuşa uyalı, Allah-u Teala'dan uyalı degen nerseni anlar için bizge en birinci kişilerden uyalabilir gerek. Mesela şükür etu degen ulug ibadet var. Allah Teala'nın nimetlerine şükür etu. Hem şükür etu turunda şunday rivayet etilgen, kimdi kişilerinin izgiliklerine rahmetli tügül, kişilerinin izgiliklerini görebilmeyi, onlara şükür etübün belgirtmeydi, ol Allah-u Teala'nın nimetlerine de şükür etmeydi. Degen mağanada şunday hadis rivayet etilgen. Bunda da biz şuna ayta alabız. Bunda da kimde kim kişilerden uyalabilmeyi, demek o kişi Allah-u Teala'dan da uyalmaz degen mağanada şu sözlerini ayta alabız. Şimdi görürüz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge şunday
күркәм әхлак мирасы калдырган. Ул әлбәттә үзе бик оялчан булган. Һәм әлбәттә шы оялчанлыгы аңа изгелекләр эшләргә ярдәм иткән һәм шул ук вакытта кирәкмәгән, хупланылмаган нәрсәләрне калдырырга ярдәм иткән. Безнең дә максат шушыдыр. Уялу сәбәпле харамлардан тыелу һәм Аллаһ кушканнарын үтәү. Һәм инде әлбәттә бу турада яңа бер хадисне китереп китәбез. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Ал-истихяу миналлаһи хаккал хая ан тахфаза ар-рa'са ва ма ва'a ва тахфаза ал-батна ва ма хава ва татадhakкара ал-маут вал-bila ва ман арада ал-ахира тарaka зината ад-dunya фаман фа'ала дhalika фақад истахья يعني من الله حق الحياة." Allah'dan uyalu dey, ol başını hem onun içindeki nərsələrini saklav, qırsak hem onun içindeki nərsələrini saklav, ölüm hem sınalığını iste tutuval, ahiretka umtuluşu bu dünya zinnetlerinden baş tarta, bulay işlevşi Allah'dan şin uyalu bilen uyala. Yani күрәбез ki, шы нинди максатка без омтылабыз. Шы уялу, демәк, безгә изгелекләр кылырга ярдәм итәргә тиеш һәм гөнаһлардан тыелырга, булышырга тиеш. Шул ук вакытта уялуның икенче мәгънәсе дә була. Әгәр дә кеше уялу сәбәпле киресенчә гөнаһ эшли икән, һәм дә Аллаһ Тәала кушкан нәрсәне калдыра икән, бу әлбәттә инде шелтәгә лаек уялу булачактыр. Мәсәлән, кайберләрдән сорыйсың. Мәсәлән, хатын-кыздан сорау мөмкин ди. Нигә син ябынып йөрмисең? Нигә син озын күлмәк киеп йөрмисең дип сорый. Тегесе инде әлбәттә инде озын күлмәк киеп йөри, ә тегесе инде кийми. Икенчесе. Тегесе әйтә: "Уят ди, уялам ди. Озын күлмәк, яулык киеп чыгарга." Мондай уялу әлбәттә бернинди яхшылыгы юктыр мондай уялуда. Бу инде әлбәттә берничек тә хупланылмый мондай уялу. Мәсәлән, шул ук вакытта ниндидер харам эшне эшләү. Инде кемнедер мәҗлескә чакырулары мөмкиннәр. Ошо хәмер мәҗлесенә, анда инде кешеләр хәмер эчәләр ди. Һәм бу инде гомумән мусулман дип саный инде үзен, дин белән кызыксына һәм әле ул бәлки динне тулысынча аңлап бетермәгәндер. Һәм аңа инде тәкъдим итәләр инде хәмер эчәргә, арак эчәргә тәкъдим итәләр һәм ул инде тегеләрнең сүзләрен йыкмыйча инде уялып, минең турында нәрсә әйтерләр дип инде шушы хәмерне эчәү дә мөмкин. Бу да мондай уялуның да бернинди яхшылыгы юктыр. Димәк, уялу дигәндә без чын, хакыйкый уялу дигән мәгънәдә шушыны күз алдына тотабыз. Һәм уялу ул бигрәк тә хатын-кызга нык хас булырга тиешле. Инде хатын-кыз үзенең табигате белән уялчандыр. Һәм Коръәндә Муса алейхиссалам белән аның арасында һәм Шугайбның ике кызы арасында булган вакыйга тасвир ителә. Муса алейхиссалам
Инде ул сахарада йөреп яткан вакытта ул шушы ике кызның сарыкларын эчерә, су эчерә аларга. Кuyudan алып инде су эчерә. Һәм инде ул аны инде әлбәттә Аллаһ ризалыгы өчен эшли, булышым дип, ярдәм итим дип эшли инде. Һәм менә бу турада булай дип әйтелә Коръәндә. Аъуду биллаһи минәш шәйтанир раҗим. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Шунда ике кызның берсе аның янына уялып яңадан килде һәм минем әтием безнең өчен сарыкларны эчергәнгә сиңа бәясен түләргә чакыра диде. Димәк, менә ничек шушы иманлы кыз аның янына килгән икәне аңлатыла. Ул уялып килгән. Һәм шулай булырга тиеш тә чын иманлы хатын. Әгәр дә инде ул уялмый икән, димәк, бу әлбәттә аның иманның зәгыйф икәнен күрсәтә. Һәм гомумән ул һәрбер мөмин мусулманга хас сыйфат булырга тиеш. Шушы уялу, уялчанлык дигән нәрсә. Һәм әлбәттә уялчанлыкның шушындай күркәм нәтиҗәләре бар. Уяла торган кеше, димәк, яхшылык, изгелек кылачак. Һәм ул әлбәттә тугрылыклы булачак. Әхнаф ибн Кайс әйткән, бер кашанда да кешедә ике сыйфат, ялганчылык һәм кыюлык бергә була алмый дигән. Димәк инде, кыюлыкның нәтиҗәләре гаделлек, тугрылык, уялчанлык һәм яхшылык дип әйтә алабыз. Инде уялчанлыкның капма каршысы ул киресенчә уятсызлык. Уятсыз кеше ул әлбәттә Аллаһ Тәгалә тыйган нәрсәләрне эшли, Аллаһ Тәгаләне ачуландыра һәм Аллаһ Тәгалә кушкан гамәлләрне калдыра. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Куллу уммати муафан иллал муҗахирин." Бузыклыкны ачык итеп кылучылардан кала, минем өммәтем аннан кытылачак. Ягъни инде аларның кимчелекләре гафу ителер дигән мәгънәдә. Менә уятсыз кеше ул ниндидер начар гамәлләрне ул ачыктан ачык кылуы мөмкин. Әлбәттә инде гүнах кылу ул гомумән шелтәле гамәлдер. Гүнах кылу сәбәпле Аллаһ Тәгалә ачулана. Инде начар гамәлне күрсәтеп, ачыктан эшләү ул әлбәттә бигрәк тә начар, бигрәк тә шушындай Аллаһ Тәгаләнең ачуын китерә торган гамәлдер. Аннары монда инде бер мәсьәләне карап китергә була. Тәрбия мәсьәләсе. Ничек итеп соң инде шушы кешене уялчан итеп тәрбияләргә, кем аны тәрбияләргә тиешле? Әлбәттә инде бу ата-ананың бурычы. Ата-ана күркәм тәрбия ысуллары белән үзләренең балаларын уялчан итеп тәрбияләргә омтылалар. Әлбәттә инде моны булай гына сүздә генә тәрбияләп булмый. Әгәр дә ата-ана үзендә уялчанлык, уялу дигән нәрсә юк икән, инде балаларда моның булуы инде икеле күренеш булачак.
hem elbette terbiye meselelerinde şimdi en birinci eti aniler üzlerinden başlarlar. Onları tağı bir meseleni karab kitabız. Uyalı sebeple hakikatini kaldırığa yaramay. Allah Teala aytgan: "Vallahu la yastahi minel haq." Allah Teala haktan uyalmay. Yani eğer de bizning nindidir din hükümlerini bilirge tilibіз iken, uyalı sebeple onun hakkında soravını kaldırıp hoplanılmay. Elbette dinimizde bütün nerselerde beyan etilgen, anlatılgan, hem elbette bu hükümlerini bizge sorarga kiren. Uyalığa sıltanıp, alarını bilmişe yürü, elbette indi bu hoplanılmayan amel isebine kiredir. Şu şunday kıska gana hadisini karab gittik, lakin bu hadis özünün içine bik küp mağanelerini algan. Demek biz özümüzde şu şunday uyalşanlık, uyalı degen kurkem sıfatını terbiyelerge tiyişmiz. Şimdi onun demek buluğu şu kurkem sıfatının bar ikenine delil bulup, demek nerse turacak? Allah Teala hoşkanlarını üte otura. Mesela ne şekilde uyalmışa namaz okumışsın. Hem şol vakitte Allah Teala tıygan amellerden yarak dur otura. Mesela ne şekilde uyalmışa mesela urlaşasın şlavitinde. Ya ise zina kılasın, ya ise mesela xamir içesin. Şol vakitte indi uyalı elbette hoplanılgan amel, hoplanılgan ahlaki sıfat bulaşak. Allah Teala barşalarımızga da hayırlı hem faydalı ilimler alırga, hem şuşa ilimlerini amel kılırga nasip eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.